Kudala kwilali endakhulela kuyo kwakunenkazana okuthiwa nguNomalanga eyayiyintombi nto. Naye isitsho nje ngowayo umlomo ithi nje yona iyintombi nto. Akho nsizwa ezomthintathinta, akho bani nje ayiphathwa ithintwa bona intombi nto into kanjalo. And-ke yayisaziwa ilali yonke yonto eba yena intombi nto akaphathwa akathintwa uphilela abantu uJesu qha. He, hhayi-ke kwathi kusenjalo-ke intombi nto ingathintathintwa yasweleka intombi nto, iyintombi nto yasweleka. So yathi saswelekile-ke njengoba niyazi-ke nani-ke umuntu uma eswelekile kudala-ke ezilalini wayehlala about 3 days before aye emoshwali. So wawuhlala lo 2 days, kolesithathu insizwa zisabhizi ziwanda bese ngubani ozobamba ibhokisi lale ntombi nto ibingathintwa kaloku. Kolesithathu sekufuneka siswe emakhazini, yavuka intombi nto yafaselithi amadoda. Hayibo umuntu waba surprise nje hayibo Nomalanga wavuka wathi amadoda. Hey mntwana ndina amadoda atheni thetha. Wathi uThixo uthe mandibuye khona into engemadoda engawanikanga yona. Hey hayi-ke yavuka intombazana yaphiya. Hayi-ke emva kwalapha ekuvukeni kwayo yayiconnectisa kwanto ivuya ndiva ndithini iconnectisa kwanto ekuthiwa yindoda engasakhethi. Ndithi yo Thixo noba yikhama-ke le nkosi yami. So nawe-ke if uyintombi nto khawuleza unika amadoda into ayidingayo ungekade ufe uvuke ushawe yikhama. Take my advice.